قوم سبه و لهیا آریم. سبه مدنیتک لباشور عربستانه بری میلاده ده عصر یازدان ده هاتو باوا کرن. قرآن کریم قصه ملکه سبه و پیغمبر سلیمان بالتفروات دبیجه. لبله قصه که دنجی ده حق وی قومی ده تیگوتن. اف قوم به هلاک بونه که دجوار هلاک بویه. جدرین هری کون این بحثا قوم سبه دکن سالنامه این کو جهیام قرال آسوریان سارگون دودو ماننه. لگور وان بلگیان دناف دولتین کو باش ددان سارگون ناو دولتا سبجی دبهره. اف قید جدره هری کون آکو در حق دولت سبده آگاهی ددمه. جدرین دیرو که ین بحث قوم سبد دکن دبیجن کو اوجی مینا فنیکیان دولت که بازرگان بو و دکار بازرگانی ده گلکی پیشت چوبو. ریین بازرگانیا باکور عربستانه تف دست و دولت ده بون. قوم سبه د تاریخ ده به مدنی بونا خود تیناس کرن. د بلگین حکمدار سبه ده پیوین تعمیر کرن، وقف کرن و آوا کرن گلکی دبهورن. بنداوا ماریب آکو جبرمایین و گیشن حتی روژا ما دلیل که مهمه در حق تکنولوژیا سبده. بسایا بنداوه لورتا چوله دنیای که شین هاتبو آوا کرن. باجار ماریب ایکو اف بنداو جی لی بو پایتخت بو. ماریب جبر کو لجیه کی مهم بو گله کی زنگین بو. پایتخت لوی داره لنزی که روبار ادهانا آوا بو. قوم سبه هی دستپیکا مدنیت خود خواستن جوی روباری استفاده بکن. لبروی بند لیکرن و پی آفدانی کرن. کار چاندنی گلکی باش بو و به سایه گهیشتن فرهیه. پایتخت ماریب یک جباجار هری خوشک ایوی زمانی بو. نویسکار یونانی یه نافدار پلینی لوی هرم گریایه و پس نوی دایه و ده اثرین خود بحثا پربونا شنکایا هرم کریه. اف بنداوا لماریب بلنداهیا وی 16 متره، فرهیا وی 6 متره و درجایا وی 620 متره بو. لگور حسابان اردن فره این هر دو آلین پایتخت پی دهاتن افدان. اف ارد د بلگین سبده با آوای ماریب و هر دو تشت تی بناف کرن. ایجار دو قرآن ده گاوا بحثا دولتا سبده به گوتنا کو دبیجه دو بخشین لهر دو آلین راست و چپ
ihtimale ku işareti baxçeyê ku li wê deştê hatibûn çêkirin dike. Bisaya vê bendê û avdanê ev der wekî herêma Yemenê ya herî berdar nav û deng daye. İcar gava em dibin siya rastiyên dîrokî yên ku heta vê derê me dîtin li ayetên Qur'anê venêrin, em ê bibînin ku gelekî hevdû digirin. Deliyên arkeolojîk û rastiyên dîrokî bi tiştên di Qur'anê de tê behskirin li hev tên. Qewmê Sebe ku guh nedane pêxemberê xwe ji nîmetê Xwedê xwe re nankor bûne bi felaketeke mezin hatine cezakirin. Sond be li devera ku qewmê Sebe lê bicihbûn jî nîşanek heye. Xaniyê wan ji alî rastê û çepê ve du baxçe lê hebûn. Me ji wan re gotibû ji rizqê Rebbê xwe bixwin û ji wî re şikrê bikin. Bajarekî xweşik û Rebbekî wê yî xefûr heye. Lê wan rû guhart me jî lehiya arîm bi ser wan deşand. û me baxçeyên wan kir du baxçeyên ku fekên wî tel û tuj tiştekî hindik jî ji dara sedrê lê çêdibû. Îcar ji ber nankorî kirin me wan ceza kir. Ma ji xeynî nankorên nîmet em tu kesî ceza dikin? Devera ku qewmê Sebe lê diman ji alî xweşikbûnê û bi bax û baxçeyên xwe ve gelekî balkêş bû. Welatê Sebe ji ber ku li ser rêyê bazirganiyê bû û aboriya wê gelekî fireh bû, welatekî herî berpiçav ê wî heyamî bû. Li welatekî ku şertê heyata wî û ciyê wî xweş be, tiştê li para qewmê Sebe diket ev bû. Ji rizqê Xwedê bixwarana û ji wî re şikir bikarana. Belê wan wisa nekir, bi gotina ayetê ji Xwedê rû badan. Bi sebeb xweşiya tê de bûn ji ser xwe ve çûn, wan jî ew winda kir. Lehiyekî ecêb mezin welat hemî bi erdê ve yeksan kir. Bax û baxçeyên qewmê Sebe ji nişke ve dibin avê de man. Di Qur'anê de ji ezabê ku ji qewmê Sebe re hatiye şandin wekî Seylül Arîm yanî lehiyê arîm tê binavkirin. Ev gotina ku di Qur'anê de dibihire, di aynî wextê de şiklê vê lehiyê jî nîşan dike. Çunkî peyva arîm bi maneya bend an jî sede. Ev peyva Seylül Arîm behsa lehiyê ku bi herifana bendê re hatiye meydanê dike. Xwediyê kitêba pîroz Raskot arkeologê Christian Warner Keller jî qebûl dike ku lehiya arîm li gor gotina Qur'anê qewmiye û wisa dibêje. Hebûna bendaveke wisa û hedimîn û wêranbûna bajarekî
اثبات دکه کو او قصه خودی بخچیان ا قرآن بحث دکه براستی جی هاتیه میدانه. بنداوا کو سببا هری مزن از زنگینی و خشیا قوم سبب بو جبر نانکوریا وان بو سببا تونبون وان. فلاکتین کو دیگل لحیا آریم درکتن او هرم و گران چولکی. به وندابونا زراعت ره هینکه گلکی مهم جدست خلق سبه درکت. قوم سبه ین کو گوه ندا بانگا خوده و ایمان نه آنین و شکر نکرن وانی به فلاکتک مزن هاتن جزا کرن. پشتی و فلاکتا کو لحی آنی سروان ایدی قوم سبه کت مرحله فشکلاندنه. خلقه خانه خود ترکاندن بار کرن چون باکور عربستانه مکه یانجی بار کرن سوری. باجار ماریب ایکو قوم سبه لی دمن خوش لی بهارت بو و نها کتبو حالکی تنها او ویران بگومان قوم کو وکی قوم سبه خوشاش بکه جوان را عبرته. مدنیتا مصر کون دناو مدنیتان ده آهری ببنگه بریا میلاده به 3000 سال پیدا کرن استعمال کرنا وان آنویسی به آوا نیل افدانی کرنا وان به سایا شرط ولات وان خواه جه ایریشان محفظ کرنا وان بونه سبب کو او مدنیت گلکی پیشته هره. ده بنگه ها مدنیتا مصر ده پارا حریقه که طبیعت هیه کو ده دنیه ده حریقه هری مزنه روبار نیل. بسایا برکتا و روباره کو لسرانسر پارزمین افریقای درباست که بو سبب کو خلق مصر زراعتا خواه لبندا باران تنه نهیلن. تاریخزان ارنست گومبریچ دوی مجاره ده وحاد بیجه. افریقا گرمه بمهان باران ناباره جبر و گلک دورن و پارزمین مزن حشکه او اف آلین و تفده چولن آلی راست و چپ ای مصر جی دوی حالی ده آراست باران لمصر هندک تباره لیبله لور احتیاج به باران تونه چونکی روبار نیل سرانسر افریقا دنی و ویره در باسته به. جبر ویجی مهم ین حاکم روبار نیل به تبیوه کانیا بازرگانی و زراعت مصر یعنی کانیا حیات ویجی دخدسته خواه.
حکمدار مصر ین کفن جی بویره حاکمیت که مزن آوا کرنه پشره اوه جوان را فرعونان بهاتا گوتن باوریا مصریان کفن جبر کو پر الهتی دهباندن باوریک نلره بو بکورتی به باوریا خو آب باطل و گردایی بون قوم مصری کفن پر دبن تاثیر شرط طبیعت دبون ارد مصری وان ایریشن دجمنان گلکی خوش هیمت دکر چار هاویر مصری بچولان بچیا او ببحران و را پیچایی بو در تنه هبو کو ایریش تیر بهاتا محفظه کنا وان هر دو ریان جی مصریان را گلکی حسان بو بوی آوایی مصریان خواه جدر و خواه دور کربون و حیات دبهارتن اسرین کو درباس بون پیده اف تجدید بو سبب تأسبه بوی آوایی جتشت نور گرتی به تأسبی لسر بیرو باوری خواه راوستیان حیاتا پشتی مرنه ده باوریا وان ده جه هری مهم دگرد باوریا وان او بو کو گاوا بدن مر روح حیاتا خواه دوام دکه لگور باوریا وان روح مری حساب دید میزینک داتانین ارته و شاهد کم دبون قنجی و نقنجی مریان دهاتن وزناندن اله حاکم پشتی وی حسابی قرار خود دا ین کو قنجی وان گران بهاتانا حتی ابدی ده خوشی ده حیات دبهارتن ین کو نقنجی وان گران بهاتانا جی حتی ابدی اویجان بکشاندانا اف باورین مصریان نزیکبونا وی و فکر توحید جبر چاو مروف ناروه اف باوری نشان دکن بانگا کو دین حق گیشتیه مدنیتا مصر کفنجی اف دین پشر هاتیه تحریف بون باوریا یک الهی هم وندا بویه هم جی پر الهیتی کتیه شوناوه دم بدم
قاستین که هاتنه مرو شیار کرنه وان بانگی یکیتیا خوده و توسیا اطاعتا وی لوان کریه تیزانین که جه مصر کورنه جی هاتنه شاندن. جه اوین هاتنه شاندن یک جی حضرتی یوسفه. دو قرآن ده بفرهی بحث حیاتا وی دبه. بنی اسرائیلیان تبی حضرت یوسف کوچ کرنه مصر و لور بجیه بونه. پشتی وفات حضرت یوسف دورا کولتیا وان دست بکریه. او روشا وان پشتی که حضرت موسی به پیغمبری جه مصر رهات شاندن قدیایه. فرعون مصر کسین زوردست، تعدکار، شروان و بیرحم بون. خصوصیا وان هفپار دناوا باوریا مصریان پر الهیتیا باطل ده وان خواه وکی اله هری مزن دیتنه و بچافسوری خوین رجاندنه. و بچافسوری خوین درجاندن. لیبلی ده تاریخ مصر ده فرعونک هیا جه ایندن گلکی جه هیا. وی فرعونی فکره یک الهیتی مدافع کریه. صرف جبر وی راهبین آمونان گلک زور لیکرنه داویا داوی جی هاتیا کشتن. اف فرعونی کو بری میلاده ده اثر چاردان ده هاتیا سر تخت آمنوفیس چاره. آمنوفیس چار ده 1375 بری میلاده ده وقتا لسر تخت رونشت به تعصوبا 100 سالان ره روبروهات و گلکی زوری جره درکتن. چونکی وی خوستیه باوریا پر الهیتیا مصر بگوهرینه و باوریا یک الهیتی بلاو که. ده گلک آلین دنده جی خوستیه گوهرینین اساسی چیب که لیبل گرگرین پایتخت تب به آمنوفیس ره مجادله کی مزن کرنه. آمنوفیس چار و این بویره جباجار تبه بدورتن و کوچ کرن دورندن. لوی جیه نو آمنوفیس چار ناو خواه گوهران کر اکهن اتون یعنی اطاعتکار اتون. اتون لگور آمنوفیس خالق ازمانان او ارده بو. اف جی دبه اشارت کو وی بخوده تن ایمانانیه. پشتی اکهناتور دیسا فرعون زوردار هاتن سری. وان دینن کون این پر الهی جاردن بلاف کرن و مجادلین دجوار کرن کو وگرن سر عدتین بره. نیزی 3 سال شون و فرعون کو ده تاریخ مصر ده حکمداریاوی گلکی درش کشاندیه هات سرتخت رامسس دودو. لگور تاریخ زانان فرعون رامسس ایکو زم لبنی اسرائیلیان و لحضرت موسی کریه و بوان مجادله کریه.
مصریان بره جبر تأسوبا خو جباوریا پوتپرستی ندگریان. شیارکرین کو توسیا ایتاتا خدای بتن لوان کربون هاتبون لی قومن فرعون هر جاره وگریابون سر باوریا خویا نلره. داوی خدای مزن دو وقت کی وساده و ددمک کو بنی اسرائیل کتبو بن کولتی حضرت موسی به پیغمبرتی شاند مصره. حضرت موسی هم جبو مصریان بانگی سر ریا حق بکه و هم جی بنی اسرائیلیان جو کولتی خلاص بکه هاتبو وظیفه دار کرن. جبو قومکی مؤمن امهنکی ج خبر موسی و فرعون جتر بحقی بخوینن. بگمان فرعون لوی دوره زوردستی کربو و خلق ویجی وقتاند بو چند بران. برک جوان ضعیف هشت بو. زاروکن وان ایلاو سرجد کرن و پیرکن وان ساغ دهشتن. بگمان او جگلاجان بو. ایمه ام دخوازن قنجیه بوان کسان بکن این کو لروی عرده ضعیف هات نهشتن. او ام دخوازن وان بکن پیشیوان و واریس. و لسر روی زمین وان بکن خودی حکم و وان بجی بکن. و ام تشتی کو فرعون هامان و لشکر وان خواجه دور دکرن ریوان بدن. حضرت موسی و برای خواه حضرت هارون به امر خوده چون جم فرعون و امر خوده جیره گوتن. وان جی فرعون خواستن کو برا ایدی ظلمه لبنی اسرائیلیان نکه و وان سربست بهیله. جالی دن و دینه کو حضرت موسی تبلیغ تکر قوتا فرعون جدستوی دردخست وی امروین دن دیک مرتبه ده نشان ده. جغینی و هگر بنی اسرائیلی سربست بهشتا اوه نفشکی مهم جکارکرین خواه وندا بکرا. جبر وان سببان همیان فرعون نخواست لگوتن حضرت موسی گهداری بکه. وی و برایوی حضرت هارون وکی کسین کو سازمان خرا دکن دانیشان و خست وان سوجدار بکه. در نتیجه ده فرعون و مزنین قوم وی اطاعت جه حضرت موسی و حضرت هارون را نکرن. دینه کو جوان را هاتا گوتن جی بیاوی نکرن. قد نیتوان تونه بو کو دفج دینن باف و کالن خواه بردن. لسر وی خوده جور بجور فلاکت بسر وان دشاند. فرعون و این نیزیوی به تأسوبک وسا به سازمان خواه پر الهی و باوریا پوتپرستی یعنی به دین باف و کالان و آتبون گریدان قد ندران برچاب خواه کو جیوه گرن. معجزین کو حضرت موسی نشانی وان دا بوجی وان جباوریا باطل و نگراند بو. بسر ده و اشکره گوتبون. لگور کو صورت آراف آیتا 132 هایا مجه چه دکه وان وسا گوتیه. جبو تو سهری لما بکی تو چه معجزه تینی بینه دی ساجی امی باوری بتنه اینن. لسر و جر روان خده مزن جبو کو لدنیه جی عذاب تعم بکن گلک فلاکت آنی سروان.
ev felaket a ziwayî bû ji ber ziwayiyê berê zeviyan kêm bû. Sond be me jî bi hêviya ku guh bidin şîretan û bifikirin me bi salan ziwayî da û mehsûla wan kêm kir. Misriyan zîraeta xwe li ser ava robarê Nîlê dikirin û ji ber vê guherîna îqlîman tesîr li wan nedikir. Lêbelê Fîr'ewn û ên nêzîkê wî ji ber ku li ber emrê Xwedê rabûn û ketin kibrê û pêxemberê Xwedê nas nekirin, ji nişkê ve felaket hatibû serê wan. Bi îhtîmaleke mezin ava robarê Nîl kêm bûbû û sewiya wî daketibû. Ji ber vê zeviyê xwe têr av nedane. Germa dijwar jî mehsûlê wan hişk kiriye. Bi vî awayî Fîr'ewn û ên nêzîkê wî ji aliyekî ku qet guman nedikirin, yanî bi kêmbûna ava robarê Nîl felaket hatibû serê wan. Wekî ku di ayeta 5 sûretê Zuxruf de hatiye gotin, ev ziwayî Fîr'ewnê ku ji qewmê xwe re gotiye ey qewmê min, mulkê Misrê û ev robarê ku dibin min re diherike ma neyê min e, vê felaketê ew derewîn derxistiye. Îcar tiştê hat serê wî tenê ne ev bû. Ev hê destpêkek bû. Felaketan da pey felaketan. Piştî ziwayî û xelayê bi gotina Qur'anê felaketa tofanê, kullî, qumil, beq û xînê hatibû serê wan. Tevî vê felaketa ku hatibû serê wan jî gava hukmê Xwedê qebûl nekir, wehî ji Hezretî Musa re hat ku Benî İsraîlyan ji Misrê derxe. Hezretî Musa bi Benî İsraîlên ku jê re îtîhat kirin ji Misrê derket û darê. Lêbelê Fîr'ewn tehemmül nekir çima ku bêyî îzna wî ji Misrê derketine. Ji ber vê ordiya xwe da hev û da du Benî İsraîlyan. Benî İsraîlî gava hatin rexê behrê, Fîr'ewn ordiya xwe gihîşt wan. Ji Benî İsraîlyan hinekan gava ew dîtin ji Hezretî Musa re îsyan kirin. Bi gotina Tewrata muharref gotine te çima em ji welê derxistin? Em kole bûn, lêbelê em li heyatê bûn, lê niha em ê bimirin. Vê tirsonektiya wan di Qur'anê de wisa hatiye qalkirin. Gava her du komelan hev dün dîtin, zilamên Musa gotin, bi rastî em hatin girtin. Ji nav qewmê wî gava hinek tirsiyan ku wê bên girtin, sûretê Şuara nîşan dide ku Hezretî Musa
وسا گوتیه نا بێگومان خودێ من bi min re ye ew ê rayê min bide. Li ser vê Xwedê carek din piştgiriya Hezretî Musa kiriye. Hedîseyên hatine meydanê Qur'an wisa dibêje. Li ser vê me wehî Musa kir bi gopalê xwe li behrê de. Behr derhal bû du cî. Her parçe bi qasî çiyakî bilind bû. Me yên din jî nêzî vir kirin. Me Musa û ewên pê re xelas kirin. û dû re me ewên din di avê de xeniqandin. Bêguman divê de nîşanek heye. Lêbelê gelek ji wan îman neanîn. قد گمان تیده نینه رب te خودی قوت و عزتیه و غفوره وکی معجزه خودی فرعون و ظلامن وی گاوا ج بحر دبهورین جنشکه و بحر هاته گرتن فرعون وقتا فام کرکو اوی ایدی بمره قرآن دبیجه وسا خو آوید خده گاوا آف گیشت حده کووی بخنقینه فرعون گوت من ایمان آنی کو جغینی اله بنی اسرائیلیان ایمان پی آنینه اله تونه و اجی جم مسلمانامه لبله جبر کو فرعون تگاوا داوید هاتیه ایمانه و افویا خواه خواستیه خده قبول نکریه او اردیا خواه دبن آوه دمانه و خنقینه او بس دهن آیتان ده وسا در باست به نها نه لبله تبر اسیان کربو و تو بو جگلاجان لی ایرو جبو تو جین پش خواه ببی عبرت امی بدنا تا خلاص بکن آراست گلک مروف ج آیتن ما بخبرن خده طول جوان هلانیه جبرکو آیتن وی دروین درخستن یان جی خواه جه بخبر نشاندان خده وان خنقاند پشتی مرنا فرعون آب دهشت بنی اسرائیلیان بره خدان عرده کو خده جوان را وعد کربو اوین کو ضعیف هاتبون هشتن ما او لروش آوا و لروشلات وان دوران کو ما برکت خستبو کرواریس او وعدا کو رب تدابو بنی اسرائیلیان جبر صبر کربون هاتجی وکی کو ما حتا وردید لسر قوم بره کو قرآن بحثوان دکه دانین تاریخی و این آرکولوژیک جاره کدن اثبات دکه کو قرآن کلام خدایه تشت لپارا مروف دکه وجی جوان حدیثیان شیرت بگره و بده پی وسیله این کو وی نزیکی خده دکه هاو بوه ریه هیوی تکرن کو لآخرت مرو ببه جه اوین خلاص کوی